Megbabalayang Bureau of Immigration o BI laban king meto nga bayong modus ning stock market scam. Ama namuyot kareng Pilipino na mag-invest king amanwan kanong lehitimong stock trading platforms o pseudo investments akelang batan pagkabaluang kontrolado dareng criminal syndicates. Agpangking BI, pipilitan lareng biktima na mangumbinsi kareng kaparang Pilipino ang mag-invest kareng peking platform. Lulwal king investigasyon na reng mekanikwa king tikdang kota o tinangging tuki king utos ning sindikato, mi pailalamla king physical at psychological abuse, torture at intimidation. Sinabi ng BI na 8 Pilipino ang mikidad 20 hanggang 30 ing mesa koro at apauli king bansa inyang December 31 kay ba't inasag ng sindikato kapamilatan ng online recruitment at social media. Kawani Kareti at timpang 19 Pilipino ing apauli iba't king Cambodia kabilang na ring 4 adinalan king backdoor route king Palawan. Pasibayang kukulay ting BI king publiko na maging vigilant laban kareng online job offers at investment opportunities. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Tuto, King Balen, Susuyo.